برای بنیاتیش بوی پروژه ترمینال گشتی دو کاتا دانان کو کرت تایبت رابویه به دروستکردنا وی پروژه و چندین پروژه جدا جدا بخوبت گریتن. اشوانان جیره خستنا هاتنوچونه و پارکن ترومبیلانو کو گهن بازرگانی و هر واسا ودیتنا دلیوین کاری. لالین پیوندیدار جه حکومت خازن پشتوانی لکرت تایبت بکنو و کیجی برکه حکومت زانن. آوای ترمینال گل اوفیست و اوفیست یه شرکت گشت و گذار یه شرکت وگاسنا دی کلوپلا گلک پیشانگت ترمبیلا اتدانن گوگهت بازرگانی اتدادن و یا گرنگترش آوایت گرنگ تداده سنترک چه بتیه بازارت صینی او یکمین جار الکردستان اول دهو که دیده چه کرن حکومت بکرت تایبت نشد بنگاوه که جپاوت بو آوادان کرنی و پشوبرنا آبوری ام بینن ولاتت پیشکتی یت آبورت وان پیز اون ولاتنا کو سر کرت تایبت راوستانه حکومت بیاسا و رین ما و پشتوانیه کرت تایبت دا بشد کرت تایبت رول خو ببین رهبریا و برهنان جیل پارێزگاها دۆک dibêje qeyrana darayî kartêkirin li vîkertîkiriye lê nepûyî awayî ku kar bihêne rawestandin. راستی هبونا دسته و برهنام او با پشتوانی بو کرده تایبت و هر دم گازیا معوک و کرده و برهنان و برهنه نافخوی بیانی و کمپانیت و برهنان قصد حریم کردستان بکن و بو موک تایبتی پارزگاه و قصد پارزگاه دو که بکن دا که همی آسان کاریت شیان مدابن دیفرین ما و یاسای ام بو بکن. پروژه ترمینالا گشتیا دوک دژبوی ماوەیە 5 ساڵان vekêşît û wek aliyên peywendîdar jî diyar dikin ku rêjeya bêkariyê lê dok zor bûye û hebûna van projan jî dêbîte egerê kêmiya rêjeya bêkariyê. Drûstkirina van cûra projan mîna vî projeyê ku bi vî awayî hinde mezin ku pitir ji 150 milyon dolaran ji bo hatîne xereçkirin dê demekê de ye ku hikûmeta Herêma Kurdistanê di qeyranê de ye. Lê weke rêveberê projeyê û aliyên peywendîdar dibêjin drûstkirina van projan barsivikiye lê ser qeyrana darayî û vedîtina delîvênkarî ji bo welatiyan. Abdusamet Rêkanî, NRT, Dog.